ngasi numida wairam phongkiba tongan manipuri sifungsing amasum thokiba thodo wathoksingdagi maruibi ipausing myamna thamjagi ahanbada kangla pawdagi lokasaraga Meetei Leepun gi sipta non-bailable Waraant Toukhre Meetei Leepun gi sip Pramod Singar Ccpur Sip Judicial Magistrate na court asida kyara kana lakna ma notice pibida laktabadagi court asina mak mathang thagi tang mapan na court asida lakna ba khangan khibaga loina ASP Ccpur da Waraant order piduna khangan khraina Hill journalist amana report tawkhiba leire pausina hai tha manga rom hena kanglup ani gi irang leiriba matam June gi tang tarukta senior journalist Kiran Thapa na maki social media Wired Pramona Piba interview amada Kukizo community the Sokpa oral kya interview to the Piki Mayukta CGM court asida wakalakpadigi court asina makpu lakna ba khangan ba lekrabasu lakta badagi non bailable Waraant gi order thulakpani haiden su pausna makhatana phongdorakli makasa tarak poina kangli paki maira news gi lakhosaraga to pamarueba paukra namo Delhi gi asobu engine ga Manipur gi engine masaga mari fatre haibis haujikti mayek singa takle Manipur PR thambiro CM sinbiro haibisi Congress na haidringaida BJP gi MLA na hana haikrabani Rabi Khan Manipur thokliba tha manga helaklaba kanglup ani gi sathirab irang si Manipur lenga amade center gi BJP lenga na lumna logde Delhi gi engine asobuga Manipur gi engine masaga mari fatre haibisi haujuk odiba Manipur gi sathirab kanglup ani gi irang asina mayek singa takle Manipura President Rule PR Thambiro Chief Minister N Biren Sinbiro haibisi Congress na haidringai BJP gi MLA na Union Home Minister da hana haikrabani haina Manipur Pradesh Congress Committee gi spokesperson Rabi Khan phongtokre wafam asinga si Imphal gi BT Road leiba Congress bona pangthokiba pawgi mifim da mahna hakibani pawmising da magna makhata na hakibadi tangai fadrabadi Union Home Minister Amit Shah gi chamber da unabada BJP gi MLA na kari demand tawki haibadu MPCC gi president na mafam matam gi matungina phongdorakani sab kudam sangdam phawbu lei haki mahiroi ani tamthina hatkiba aduga mari leinana senaba mi phare hariga asi waksang puthopa ngamdribisi PBU haina wakal manaba political party tarana Manipur gi governor da memorandum piba ngara sakhi khongsit aduda police officer amana party gi leader khrada akan aring singlak haibisi yamna lebak thibani matam gi matungina law court pukhatkani ngara numidang MPCC gi youth president popular gi yumna police gari kunthra rom na terrorist phabagumna ahing pung amaga makhai rom fawa yum question duna thamlaga makpu phana bohona bisi akan mon kanem taweki mana makhata na pawmising phungdo kibida lamlai kendra gi candidate oiriba asoiba Devan gi yumda police personnel sing laktuna makpu phana bonaki Devan bu phana bohona kiba police sing adu singya da satlaga lal ngaklam labadi thagalamgani ngarang governor da memorandum pishin basaki ba duda aini yadaba pot pai be yobra public interest kai han be yobra rally satli ba matam adu curfew leiba matam nati police na tawriba du tohaningdi loinana police ngasi akhanam political party amadi government amagi oina uhaningdi haujikti congress na chief minister silo PR thamu haidunu demand tawragani manipur santi purakna ba hona ba akakna ba matam khara darka lei habiyo sum yenglaga layu haibadudi yaroi hauju oriba Manipur gi phibam masidi Delhi gi asoba engine ga Manipur gi engine masa asiga mari fatre haibani law and order fail oire haina mamangda MP Ranjan su haikrabani Congress amadi wakal manaba party na target tawi mohta singya tamyada leriba khunja singak senbada oina mi yeng sanghaningi se minister sinbiu PR thambiu haibasi koki gi demand ga manai haina lobigano BJP ni sponsor tawba slogan da aikhoi ilaga satkadaba nati ngarang satkiba party gi rally edu police na khuthagi tarokibadu yamna lebak thibani Manipur santi hanjilangna ba hona bada Congress na asobu thaudang lori BJP lenga na sumiyam gi interest ta thabuk topiyu koki na tanba demand naga na tanba demand aduna tanba demand khaidoktuna politicalize tawno Manipur PR thambiyo haina demand tawkibisi BJP gi MLA hana demand tawkibini habisi khangpham thui hainsu pausna makhatana phungdurakli Makasa tarak poina to pamaruiba paukra namu fagak saudu numai kapsilakre ngara numidang pung mapalom taba matamda koki khulai pai bisna kumi kendra gi manung sanba fagak sau ikai maning lekai numai round kya kapsilakre numai kapsilak padu mi aso opandi amat yaw kiba leite hairi pausnai mapamadu bungak seliba khulngak pasing amani security gi maike degi zu khut hanma lekide koki sina numai kapsilaki baduna khunja singda naunami payan ba phungdo pugaloina Law loklamdaida lawmi sing labuk satpaki na hadi amoramda ngasi ayuk state amadi central force ki apun bakang buna kuki sing numai kapsilaki ba maike du yauna fogak so ikhai gi mafam khra da operation satakre mi phami pundi yaw ki leite haide ne su pauk sin makhatari amoramda na Popilal police na fana ba thiramle
MPCC की यूथ प्रेसिडेंट ओइरिबा एन पॉपुलर बुंगरा नुमिदांग पुलिस कमांडो की कंबून मसागी मयूम मनाक्ता थीरमने हाइरि पाउसिन हाई ngara नुमिदांग पुंग तरारम ताबा मतमदा फयेंग मयाई लेकाइदा लेबा एन पॉपुलर की मयूम मनाक्ता गारी कुल्लोमदा लाक्पा मणिपुर पुलिस कमांडो की कंबू साइथोक्तुना लेबगा लोइना मफम अदुर लेदिबा मैरा पाइबिसिंग पॉपुलर उब्रा हाइन हांगलमखि पाउसिन हाई पुलिस कमांडो की कंबू दु मफम अदुवाइदा पुंग अनिरोम लेरम मतुंगदा मफम अदु थादोक्तुना सखि यामना थाजबा मोंगदा खंगहौदना मसिंग यामलब पुलिस लाखिबा दुना लेकाई मिया मिपाइना बपोंगनखि हाइरि नकल अमरोमदा पुलिस लाखिबा मतम अदुदा एन पॉपुलर दी मसागी मियुमदा लेखिदि अदुमैनम करी मरमगी दमक्ता पुलिस सिंग अदुना मफम अदुदा लाखलिबनो हाइबा चपसाबा खंगमंगमद्री हाइनसु पाउक्सता पल्ली अतोप पावमनमो अनौबु कुकिलेन अमा सेमगनि हाइना मंगदा फावबा मंगनुनो जायचंद्र कुंथौजम सिन कुकी नर्को टेररिस्टसिंगना अनौबु कुकीलेन अमा सेमगनि हाइना मंगलिबदु मंगदा फावबा मंगलुनो हाइना यूनाइटेड कमिटी मणिपुर की प्रेसिडेंट कुंथौजम जायचंद्रना फोंदोखरे वाफम सिंग असि यूनाइटेड कमिटी मणिपुर सिंदुना केक्रुपात लेबा दी ग्रेट जून अपराइजिंग मेमोरियल कम्प्लेक्स तंगसी लंगबन थागी हाइथा लेथाबी अरोइबा थरम पांगथोपगा मरी लेना जायचंद्र कुंथौजम फोंदोखिबने मागना हाइ मितो मियान क्याना खुलिंगबा लेबा आमा सिन कुकी नर्को टेररिस्टना सेमगनि हारिबसी UCM लेरिङैदा अतोप लेबा आमा सेम यारोय मणिपुर की अपुनब सक्तम सिंगनरप खुदिमक UCM ना सेक्शन येंगदुना लय अमदि इंटीग्रिटी द सिंगनरप खुदिमक पारातमिगने लुप असिना अपुनब मणिपुर अमसुम अमगा अमग नुक्सी सानना लेमिना वाइब वखलोंदा युमफम ओइरगा लमदम असिदा कोइना सत्तुना मणिपुर मियाम येफमिनना होनदुना लेरियाखि कुकी MLA तराना कुकी सिंगी तोखाइब लैंगा अमा मणिपुर की तोंगान मंगम खैदिकी तलकपदिकी मणिपुर असि मै चाकलिबनि मसिना समजरब मियोय क्या मिसिमिना थोगलिबा असि कुकी MLA तराना थोगनबनि मदुना मणिपुर लैंगा असिना मणिपुर थुगाइने बसिलिबे MLA तरा असि डिस्क्वालिफाई तौगदबनि हौजु फाव डिस्क्वालिफाई तौदरिबिस करिगिनो अथुबु मतमदा तौगदबनि करिगुम तौद्रबदि मणिपुर लैंगा मणिपुर थुगाइने होनरिबा कुकी MLA तराबु सगोली हाइना लौगनि मखोइना मियामगिदमक अफब थबक तौगनि हाइना मिरेप ओइरगा करिगिदमक मणिपुर थुगाइने बसिलिबनो हाइबु वाफम फोंदोखि महाकना हाइ हौजु वाथो ओइरिबा पॉपी पम्बी थाबगी तंजा सिदा जम्मू एंड कश्मीर दगी थारकपा पॉपी मरु इम्फाल पोस्ट ऑफिस तकी फगतकी हाइबसी नाप स्टेट पुलिस न फाखिबनि मसिबु एड्रेस तौरकलिबा तरागा मापन सुबा असम राइफल्स नोने हाइना पल्ली UCM की मैकेडिगी थमनिंगलिबदि मसिदा सेनरिबा मिपुंग खुदिमक साब आइन गोयब सेराक पिगदबनि मसि नमसिंदुना थंबा यारोय लैंगा अमले हाइबस खंगनगदबनि हाइखि मणिपुर पीस प्रोसेस तौरे हाइरबदि अहानबद नोमै कापलेपा मखा ताबद सिन कुकी नर्को टेररिस्टसिंगना तौरिबा डिमांड सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हंदोकपा अनिसुबदा सिंगमाय कोकथोकलगा थारिबा पॉपी प्लांटेशन मखा तना थांदबा अहुमसुबदा फॉरेस्ट एरिया सिंगना युम सारगा कुलता सिंगसिंग ताकथोकपा मरिसुबदा अथुबदा मिटोप खंदोकलबा सना कंगलोन NRC सना हननबा होनबा हाइरिबा सिंगसी थबा ओइना पांगथोकनबा होनरबदि UCM ना पीस प्रोसेस की दमक थोंगलाउना हांगली हाइकेनसु पाउक्स मखा तारि अतोप पाव मदनमो सैसिगी ओइना निंगोल सकौबगी थोरम पांगथोकपिदनबा मिललना लेबाक मियामगी मफमदा हाइजरकले कुकी नर्को टेररिस्ट अमदी कुकी ललौबसिंग मीतै सिंग लेप्तना सथरकपा मियात मी पुनियु मैथाबा लंथुम मटपगी इरांग असि था मंगा हेलकपा सिन खुनायसिगी मेहरोलदगी चतनदुना लाक्लिबा मीतैगी निंगोल सकौबो थोरम हंदक सही ओइनदी पांगथोकपिदनबा मीतै इरोल इएक लोइन सिरोल अपुन मलुप मिलल खंगलेपाकी सेक्रेटरी पब्लिसिटी सोइबम अरुण मीतैगी सिरोल अमन हाइरकली हियांगगी निनी पान मनिंगोल सकौबगी थौरमसी नवेम्बर 15 ह्यूमजकेशन नुमितनि अदुबु थौरमसी हंदक सैयसिमदि पांगथोकपिदनबा लेबाक मियामदा मिललगी मैकेदिगी नोंगलुकना हाइजरकली लोइना लमदमसिदा ओइरकलिबा लाल असिना मयु मैकै उफुलतान उट ओनख्रबा लैफम लेतदना कांखोंग साइन इमुंग मनुंग फावबा मसोय मसोय लेनिदुना रिलीफ कैम्प क्यादा संजफम लौदुना मियोय क्या अवाबा खांगली मसिन मनाव ममा मसा कया सेना खाइनबगी मिकप मिराव कोल क्या लोइनना हिंगलिबा इरेसा क्या गी अवाब क्या सिबु मिललना खंगजबगा लोइनना लाक्लिबा निंगोल सकौबसि लमदमसिदा लैरिबा मितै फुरुकी इसिलिनावसिंग खुदिमकना पांगथोक मिनगुमसि निंगोल सकौबगी थौरमसि पांगथोकतबना अफबा ओइगनि हाइबगी मतंगदा मिलल कंगलैपाकी मेकेदिगी थौ पुबसिंगना कुपना खनरबा मतुंगदा वाफम असि लमदमसिगी मियामना थमजबने हाइरि सेरोल सिनहाय हौकिबा अक्टोबर 12 नुमित इम्फाल ईस्ट की सबुंग खोक्ता कुकी टेररिस्टसिंगना मितै मिसम मियामना नुमै कापसिलक्तुना असो अपन नंगनखिबा कयाबो थिंगनबा मैरा पाइबी इमा इबेल क्याना संगसिनगिबा खोंगजंगदा इंडियन आर्मी ना का हेना इमा इबेल अमदी पौमी क्यादा खुद थाखिबा बु अकन मोंगदा मिललना यानिंगदबा फोंदोरखले लोइना थाउदोसि मतम साना इंडिया लेंगाना मदी मणिपुर लेंगाना लखटफम तोप थबक लखटलमलबदि मसिगुम्बा थाउदोकसिंग थोकलमनोय हाइदेनिसु पाउक्सता पल्ली अमरोमदना
Chusampur nupi sing coming operation sa thabi yaroi haiduna ahing supa lambi da phamjinduna thingkhre Manipur thokliba sathiraba tha manga helaba kangluk irang asiga horakpam oiriba Chusampur district tungan maphamda security force operation sathanaba thabak pekhalakpada masing yamlaba Chusampur gi nupi sing tholaktuna lambi da ahing supa phamjinduna security force sing sanglakpa thingkhre Pau sina Chusampur gi phangba pau gi matung nadi ngarang numidang pung nipalom tapa matamna masing yamlaba security force sing na Chusampur district tungan mafam sing da leiba yum sing da sangduna coming operation sathana pohna rakhi maduna masing yamlaba nupi sing tholaktuna security sing na lakliba lambi da phamjinduna thingki loinana makhatana Chusampur police station mamangna su nupi sing na phamjinduna police sing amata thongan kiti panba yabadi haukiba October 10 ga ayuk pung 10 rom tabada Chusampur district ki Khausangbung da security force na coming operation sa thaba matam da kulai kaya manuk fokat palai khrabani ngarang nungalam dai pung ohumlum taba matam da Chusampur district ki gorthona masum Folangjang village da coming operation sa thaba da kulai kaya su fokat palai khrani su pauks da palakli atopa pawmana santi ki rally yauna popular Deben amasum Alfred FIR panduna fana bohana CPI na condemn tarakli Ngarang October 10 da Manipur da leiriba wakolon manaba political party tarana aikoi santi pami aikoi asuma wayal pami haiba santi ki rally ama satuna Manipur gi governor gi leifam Rasbon tamna sakhiba amasum dabi kaya marum yawa memorandum ama governor gi office ta pisinki rally edu saruk yakhiba Manipur Pradesh Youth Congress Committee gi president and popular lamlai kendra gi congress candidate oikiba asoibam Deven amasum mayang Imphal gi Alfred na singba singi mathakta FIR Palibasi Yaning di Haina CPIM Manipur State Committee ki Secretary Ketrimium Santana Press Thokpa Sirol Aman Haidi Sirol Sinai Manipur da Ladibu Wakulon Manaba political party tarana governor da Pishan Kiba memorandum maduda Bharat Sangbidan ngangnaba democracy kanaba freedom of speech freedom of assemble Manipur thamanga hena satharuk ethnic violence lusinanaba watemnaba violence asina sukolaba miyoi singda Anauba Yefanungai Punsiama Samganava Sangbat Pangamnaba Matik Sava Relief Amasum Rehabilitation gi Senpam Henganaba Mob violence Mob Linsing Amasum Ain Bukutapai to Yanadaba Mioising the Aki Tuzung Pokwan Batingnava Asina Singba Kya Yaukedi Kongsir Aduda Hanagi Minister Oibo Yamadi Congress CPI CPIM ZDU AAP RSP Forward Bloc NCP Trinamool Congress Amasum Sivasena UBT Gilusing Kya Saryaki Party singasigi Satra Naharol Nupi Nupa Laumi Sinmi Amasum Kadar Singh Saruk Yakiba Rally Edur Yakiba Manipur Pradesh Youth Congress Committee ki President and Popular Lamlai Kendra the Congress ki Mirab Oikiba Asoibam Deven Amasum Mayang Imphal gi Alfred Ashina Singba gi mathakta paliba FIR sina takpadi BJP na lusingba Manipur lenga si makoi gi mayok to kholaw mata lawi yaroi Khongjang sanction bi yaroi haba yamna authoritarians oiba amasum Dictatorials oiba laingak ni haibada thoina la loidra haina CPIM Manipur State Secretary na fongdora pagaloina miyoi singa sigi mathakta paliba FIR singa dukudakta lauthokna badabi su tawri haina su pauks ta palakli makha tharak poina panam pauks digi lokho saraga atien mamuroiba paukra myamna thamjake Liangmai Naga gi lamsingna popi thabada thingkhre Liangmai Naga Council Manipur LNCM na Liangmai Naga Fruit na Kundari ba mapam singda popi thabada mapung fana athingba thamna bore blokre hariba wore basi Liangmai Naga tribe ki apun belup ama oiriba LNCM na Tamenglong district ki Tamai subdivision ki manung sana leiba Tama Foleklong da pangthokiba lup asigi sahi tangkhai gi mi phamna lokibani mi phamadura lokiba mari suba resolution da general budi duna yena ba yauduna amat oina yana duna Manipur gi Liangmai Naga na tabam mapham singda popi thaba madi popi lokpa athingba thamna wore budu loki makata na hari ba mi phamadura lokiba wore singi matungina mari leina ba village authority singna saliba tha sigi manungda popi field sing mangan takana ba khanki karigum wore ba sigi mayok thabak torak pa popi planters singi mathak sab akan mathabuk lokhat kani haidin su paus ta pali atopa tiat ma paw manamu TG Higher Secondary School gi toilet thugairamle isin konjin hurankhre security na khurak hangdana ngak selibi Imphal Mayul maktada leiriba Tampasna Girls Higher Secondary School gi toilet ki polam sing sakangda sing thugairamle loinana ising gi konjin su hurankhre thaudo sing asi nungalamdai pung mari adu waida thokibana haidi pausna school asigi campus manung da leiba toilet mangada lut asi satharam kibani sakangdaba sing aduna toilet sing asigi basin sing thugairam madanatana ising konjin sing hurankhre loinana pipe sing su thadatuna thamlam lehri toilet manga asigi manungda mahairoi kunga mathoina leinariba mai sang asigi hostel building gi makhad leiba toilet su thong phak tok tuna thugairam khari
Nakal amaromda thawdosigi matan school authority gi mekedi gi mari lenaba police station woka chirul ama langkai khren su pau snai Lusilak po na to papaw mana fagalak pat lupa la amaga lising mapan ga sangaga ahungi yunga madi yungok sing may thada na mangkre District Police jiribam na district asigi tungan mafam kyari gi fagalak pa foreign liquor madi DIC yungok yaw na fagalak pa polam sing samupunbi gular thold leiba excise office ki complex manungda laikai du gi mayra pai bising yaw na may thada no ngasi mangankre mangan ki be using asi beer can liter samaga kunga mathuga 0.50 whiskey amadi rum puna liter 96.25 bolka liter 17.64 amadi DIC liter 82.50 ni masing yamlaba yungang sing yungok sing mai thabagi thoramadu excise department jiribam gi officer in charge RK Rakesh ngana phongdorakpagi matungina sai sigi April 13 digi September 19 fawbada sahumga 13 ka point humdraga mapal liter liquor fakatke Masi market value da lupa la amaga lising mapan ga songaga ahumgi value oigen hanis pongdoki yungok sing mai thadana mangan bagi thauram du district police jiribam gi personal sing excise department official sing amadi lamdam adugi maira pai bising su saruk ya khen su pausna makhatana phongdorakli amaramdana AR thamjilabadi khunja sing na sabsana thengnagani Imphal East district ki manungsanna sanungda manipulenga na ngak senbegi thabak paikhatpagi ming Assam Rifles thamjilaglabadi sabsana mayungnagani haina uyumpo gram panchayat ki manungda leiba tongan malaikai gi mera pai bising na phungdongnarakli khulsing asida Assam Rifles thamgadawre haiba pau phangmadi tongan bu khul gi mera pai bising na taret khul pulaba matungda paumising unaki paumising unaba aduda sanung amadi nongsum da Assam Rifles thambe yaroi athubudi state force thamgadabne Assam Rifles na nupi phubu yaning di haina mera pai bising amatu ena khulawlaki Paumising unabada saruk ya kibi kaisam hemabati kaubi maira paibe mana phungdo kibada koki khul tara henbaga thangnana leidiba nongsum amadi sanung khul ngak sienbada awoba kya leibana khunja sing mayum da leiba ngamdabadigi relief camp na sangjapam lawduna leidibani tentang na mayam na thamjaram ge duga haujukuina di mayam pau sumatang solution jarage masam mayam puna na update naminasi